Da li je počelo? Jeste, počelo je. YouTuberi, ja sam imao i kvar već odavno, ali sad sam kontao kako da vi njega isključite. To jest kako da vi njega isključite. Znači, ako imate slučajno upaljen tablet mod, izvinite samo ja da pravim da li imamo... Ako imate slučajno upaljen tablet mod i to vas je zajebalo, znači ne znam kako da ga isključite uopšte. Ja imam odgovor na vaše pitanje, vaše muke, tako da vi se lajkujte, pretplatite kanal, a mi idemo na video. Znači, prvo što treba jeste kosnite na male podešavanje, postavke, I am sorry, znači idete na postavke i naravno, izvinite, ja sam malo zajebo, izvinite malo kvar, idete u postavke i ukucate, idete na sistem naravno, ovdje pritisnete sistem, idete na, kucajte gore u pretraživač, znači meni je na srpskom, T-A-B-L-E-T-M-O-D, tablet mod. Vidite, automatsko uključi ili isključi režim tableta, ako vam je na srpskom. I to kliknite i onda ovo, znači ako vam ovdje piše da je to upaljeno, to obavezno isključite. I ovo isključite i ovo kad vam piše, uvijek me pitaj isključivanje i ovo zapamti prikladan režim na moj hardware. Dok kad ste tu ga uradili, onda idete ovdje kao pišu poruke, ovo vam piše režim tablet računara i to, znači kod vas će biti plavo, to samo gasite i to će vam se jednostavno gasiti i vratit će vam se kompjuter mod. Tako da, nadam se da sam pomogu, ako vam se svidio ovaj video, naravno niste ga pretplatite na kanal, lajkujte video, a mi se u sljedećem videu. Pozdrav!